Ikaw at ako, Coronavirus COVID-19, Ilocano version. Sa baling at dalagan, mapaspasa maklubungin, amin ket naapektaran. Kaputi corona, amin tayo mabutbutengen COVID-19, pangaasim pumanaw kan. Panagbiag may sanket apektadon, nagsera aminen, pati pagsapulan di kad awan, sweldo nga maawaten. Nagrigat na aklunen, awan kwarta nga na'y dulen, pagkatang masapulen. Gapuken ka, COVID-19, biyag biket na kaay-ay-ayen o corona. Sapay kuma, tao madayukan, mga asikan. Gapuken ka nga virus, biyag tilubong nakamames, awan pilpilyen nga tamaanen. Ubing baro balasang bakit wen no lakay, ket inka pagsagabaenen. Kakaasik di pamilya ka, inka pagrigaten, biyag tunggal may sa mairam raman payen. Nagrigat na aklunen, awan kwarta nga na'y dulen, pagkatang masapulen. Kapuken ka, COVID-19, biyag biket na kaay-ay-ayen o corona. Sapay kuma, tao madayukan, mga sikat. Isungada kayo, awan dakes, no agtulnog, kadagiti gobyerno. Sikaor siyak, oray sino, titayo ka di dakdaksen, agtali na etayo. Balbalay, aganat tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, agkumararag tayo.